Mugethisya mwanya mutegeri wa Weru TV mbetikiene uraina wikendi imbega na muthenya wako monde watindia wega ni tariki 22 mweri wa gatano mwaka wa 2023 nkogwatogeni ntoni cietu niombetagwa Christine wa NJERU na mwananiria wetu wa mathithio utuko wa umonde ni more ni kome indi mbere bururu hino ni Imwe cia Nteto iria tukubanganiritie. Musyomo kuma kiereni muno achuka kuromba kioto kia mwendo wao uria wauragirwe ni nyuma ya kuburwa. Tukarumira siasa ciendekithia ria mpuru abori ria kwithirwe na kaunti ya Nyambene. Jubilee kurutha kigomano ntere cia Ngong metitwe ni uria wari rais Weru Kenyatta. Mwari wa form 4 wa skuru ya kiereni gukua ni nyuma ya mutino wa barabara bakubi na muburo wana kamwe na wachuka. Atuamberie muci umwe ntere cia kiereni no gucuana na kioto kia mwendo wao uria wari muborisi na uria kwirikana kuragwa ni antu mathatu mairi mao mari anjeshi Dickson Gitonga wa miaka 54 aririkana kuthungira mbani imwe ni kenda enderwa nchobi ntere cia kitharani mbere yawe kurutwa ku ni athuganirwo mau mathatu maria mamubithukire na kumwikira ngurario cia mwiri iria ciatumire akua borisi mariwa ni mathiete na mbere kurutha Shonkoni na nimekirite mpeni umwe wa athuganirwa Samuel Gaishima atuamberie na ino. Ere Jumamosi akiumia kithiru Dickson Gitonga atakinyite no muchi kumanara atura wirani Central Police Station Nairobi mbere akomana na gikuo giake. Ajite muchemanio wa gikundi gia askari baraba umete kaunti ya Thaa ara nyuma ya muchemanio tathachire cio tugo abangire kuthungira klabu ni yake gia Kitharani Junction Pub banyunyanira na muruagi na umwe wa ithe mukuru urakinyagwe na askari. Gitonga alitoka Nairobi on Saturday, walikuwa na meeting ni hola ya polisi wa Thaa wote. Saa vile alikuja akafika hapo ikawa late, akaambia kwanza atafika home wacha kwanza ende meeting alafu tutaonana jioni akitoka meeting. Hii klabu ni giki aramuchore omwago urana askari wa KDF amwitire akumaruka agitanirwo na antu bathatu na kuragwa. Kuringana na mwekuru wake amenyire kuri untu butakuthi mbere bwega akuona Gitonga atakinyite muchi na mpwe kuringana na bora amwirite. Sister ino uyavuchi ni sister yake na jamaa mwingine wangu alikuwa hapo nyumbani kwangu. Nikasikia wameniita, wakaniambia niamka. Nimepigiwa simu ndikani mgonjwa sana, ako hospitali na ako hali mbaya. Nikapigia jamaa mwingine wa pikipiki akakuja, tukafika hospitali. Akatuambia wameletewa mgonjwa, alikuwa hali mbaya, hakuwa hali mzuri, wamengangana vile wanaweza, hata walikuwa wameita flying doctors wakuje ndio waweze kumtransfer mpeleke mahali kuna ICU. Lakini kwa hiyo process kabla wafike na kabla watoke ameaga ndio akawapigia simu akawaambia wasikuje. Athuganirwa baguragani Bobo Ibrahim Kinywa mawira abisa wa KDF ura aruta wira Gilgil ura tayari aikirito mpeni hara amona uguborichi bathiete mbere guchwa Kopro Morris Muriuki ura kinyagwe na afisa wa KDF wananyuke airbase na gungi umwe ura ari kubutwa wira weno ya afisa wa KDF. Ira turagwatire report no turathire to the scene na twereswa buria wekarire agetirwe au manja na kuma au nipo awethirwe. Sasa alivutwa hivi akapelekwa saidi ya nje. Kufika nje walifanyia kitu ya walisema hata wakumaliza dakika 5 hapo. Akaangushwa, akapigwa, wakamkanyanga kifua na shingo. Alafu sasa walikuwa nao vile walisikia ni kama kuna nduru nje, wakitoka nje kuangalia ni nini. Askari mwenye walikuwa na yeye hata yeye aligongwa na gari, juu waliingia kwa gari walikuwa na sasa wanatoka.
akagogwa na gari mguu. Ende antoba mochie bareuria haki ethingatirwe kumania na gikuo Gitonga. Mimi naomba, nataka justice juu sasa Gitonga kuna watoto wadogo. Ameacha watoto watatu na ni wadogo. Mmoja ndio mkubwa tu, wengine wawili wadogo sana. Mmoja hata ako 7 years, mwingine ako na 2 years. Na mimi for now sina job, business yangu ni ile kidogo kidogo tu. Leo tuone tukwenda justice ikurudia our brother. Hatujajua haswa ni kitu gani ilileta hiyo furugu, ingawa ilikuwa ni katika starehe zao. Hakukuwa na mambo ya polisi pale ama ya jeshi. Hii ni kitu ilitokea katika social place, na hatungetaka kusema ati ni polisi ama jeshi, ni watu binafsi katika starehe zao. Ni kesi ambayo inachunguzwa na officers wetu wa DCI, na kufikia saa hii tumeendelea vizuri. Tumeweza kushika moja ya wahusika na pia tunasaka wale wengine. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Geshima. Tutoni Shinge oria ni mutari wa gavana Kawira Mwangaza mauntoni megie mbeca Gideon Kimathi na areretie endekithia ria mpuro aboreria Meru kuganwa na kwithirwa na kaunti ya Nyambene. Kimathi ariuga rene eciria ririega inde na gwitikia mpuro areteterwa ria ruru na nkoro intheru. Ariuga mpuro arendekithia bone kenda kurwa na gavana Kawira Mwangaza gisiasa ontoria ameneretie banene Muthuri Muriuki na raniretie nawe na gututumira riboti ino. Ni kumanya arorero mubungo tigane isino mpura buri rakugate na endekithia na kwenda kaunti Meru gitono jairi nikende tuka kaunti jiri rutero Nyambene rutero imenti ontubura nande moja nikirira kirio bisio ngabana kiri mantoje giwondirije no Gideon Kimathi atumiritie na kwenda nonto babata ukaja kuthonto bobo ategaro gikimbesha nonto kaunti choithiri kale tambeche nyingi nkuruki na gute muntu from an economic point of view omba kurega tuina kaunti jiri personally ndenda muno tuina kaunti jiri na nontwe economically batu tukona resources nyingi chiye ndabu kethira turona 9 billion na nde tukona 18 billion na then donors na development partners bangi bakeja baka develop both counties, lakini ituije mbere ya sheria na andikete counties ile ibati kuithira ile Kenya na ajumbe betu babati ku take initiative kethira kwina review ekathithwa Meru ithirereo ama bubu augete mantuja jabwiri kwambia mbunge nene ukeja kuthokethwa kwina endekithia riri na gutigira ri kaunti Meru ni kugitono jairi ukenda kugania county chuma county ijiri kintu kia maana muno na advice ya kwera mpomba kunenkanira ne ati mbere ma amborete antu amwe governor, MPs, senator atongeria bonthe elected na non-elected religious leaders bonthe bethire bakiaragia na sauti imwe then kenda ya review ekathithwa then bo komba kwithira bo standard chance ya kunenkerwa another county akiwa kagitaka mubunge atigane isimpurwa buri tega kwenda kaunti ya Nyambene gitanwa ende musiaso ngya gutemera njera kutwa kitike ongabana inchi ba igembe wananchi batigania na ba imenti batena mantu jau parabe na jone musiaso omwe ureo kuthiuruka agichwagira muntu tuije popularity muntu itu kumenya very clearly nyana hu agwita kuri uria aguchuira gitigia 2027 na gitaritire kai kukaumira boe kana antu bonde bakamenya bamenye for sure mantu yu akuga tiyo ja makuina yange na joge kandi nge aithite kugeria kuthithia ethnic balkanization ere gwika antu bamwe then ukabachoche against bau bangi nikenda nandi na gwegitera kura ria kinya ukomba nandi kuyukia mboro kwa uo thithia unenkeria uri ukuthugania no bati kwa governor akiwa kagita gaka mukaria Meru na bwiri kwewa kanya agaitura ngugi ni thirikari rereo so kintu kia maana ni tumenya ati antu ba Nyambene ni bakunindi kuitirwa ngugi ibakunindi kwenjerwa nduje wakiro iras ana bao bandikwe ni bakuri kwa services cia thirikari na thirikari ria bathurite nandi ni thirikari Mheshimiwa William Ruto na thirikari ya Mheshimiwa Gavana Kawira Mwangaza na unio services ciao iri thai so ogwa mujumbe wambiria kukubatarithia mathabu utijethera yakabwe 2027 kaja tabwe 2032 then nugo tanto bau no nturenda kwambiria kubonia nandi paro na thirikari beterete thirikari rengi kejethera 2032 kana 2037 na
Thinerere ona ndeni otukwenda kunenkera space thirikari nikende komba kundiru. Ngiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Tutonio ino nyuma ya mubunge wa Tigania East gutareria agacukuma thirikari nikenda kubewa kaunti ya Nyambene riu akarima Igembe nimumirite kugwata uge wa mporo mbaru mariuga thirikari ya Governor Kawira nitecaneretie mu Igembe na no akai kunyamaria ciana ciao na njira ya kumabuta wira na kwenda miama mangi nkathi. Migambo ino niringitwe njeki ni MC wa Igembe East Wetaitas Murithi Mutiria na mporo araragia igoro kiri mubango wa gicunki gia siasa akiri Weru TV Marion Karugi nasio Antoine Nyambene babu bora bondikirite KTV yetu Weru TV ndeta kurwandwa yoswa county eto Nyambene county no tuito bengi ngokera kanivi Nyambene tunatigania east tuna west tuna Igembe central tuna Igembe north na tuna Igembe south na Igembe central ito wito ngei thangatu so tukatoa twingi mkoroki ya Tharakanithi. Tuzo na county yetu twavoka na bara. No to mateso amwe kwa tonia. Ni miario ya mubunge wa Tigania East Mporo wa Bori akiare chunkine gya siasa otuko boyoro na kuwa akinyithia rwaria mbunge nene rwa kwariria kwa yanua kwa kaunti ya Meru ithiro ere na kaunti ingita yo Nyambene county miario akari mwirio yo embeba wete mbaru na kuwa kwa bwo muno bakethro bena kaunti ya Nyambene no ntotongeria burabo ikubwa Governor Kawira Mongaza ni bwithiritwo bukibatengura kireweti na mbere Mporo na rawura batwe musonda ga yo ende mbunge Meru county siedo yele no nto thai batu Nyambene tutena ngabana thai Nyambene nikatukurira thai Nyambene tutenda kiongozi antubeto abandiki bonde bari tango na county nikaba kubutwa tu nyuma ya Mporo kutengerwa Nyambene county no nto Kawira Mongaza kwa tisho ge batwe akuita na county no nto akuita na Meru amedia ire kwa tuweka yani maendeleo yonthe aendelie imenti yuto kuromba tutazuna county yetu Nyambene kana kuibanga Nyambene county ni oto kwenda na Mporo nao ito kabirete kezo maandamano yetie twatora mwanka tone Nyambene county ekoitanwa nonto batwe iturathuranirwe itotengitha ikinyake maendeleo bonga mu Meru uro kuiba sauti ira inatongeria bangi yate batwe itokwendanya batu kwita no tona county eto mwanya ora Mporo aboria kuwa no nto batwe batu kuma county mando county ekweja ni anto menti ake batethuka mwembe otebiano ona kuringana na kariba Nyambene ni ani kwithore county bwayo no turi na yumbe baba inge kinyankorokia county imwe turenda kwa county ire Tharakanithi abunge bathatu batu Nyambene tuna abunge batano itu bainge ke Tharakanithi imendire ti wabana na tu to awe county yetu turi abunge batano Tharaka ina abunge bathatu na i county na batu twena kenda na hata antube na abunge bathatu ikwa county na batu na abunge kenda tutetha twe county na twitengemea bire byo to matwanda kwetha twena county yetu mwanya itukuona antu batia payment iba ututharau kwena muntu wetu ndwi ni kiongozi na no mona sikia kiru no mona kirara kinchune no kya kuona nyakirara kinchune kuokikite kukitemeo chika kukiongwa kuri ndwi ni kiongozi akuroma akari mantu yako ni deputy governor mwana ociaririe embe akauga ngari we deputy governor ni kuriro mirane akamataka kinya bubongo ibo kuonania batetambua nyakimera giketo kita wa mira timenti ya ndo mira ya ndo Nyambene wera kwenda ate kubatanira ndo ethinge ikumanisho te ko ya tumisira Meru county miaka 5 yo peke ka urote kuromba muntu kuno twaburia kuongose mwanka kuoneke county weto Nyambene county batu twethero twena ni miario iwati mbaru ni MC wa Igembe East Titus Murithi Mutiria urokuwa ni uma embe ni rithiritore kia thulwa no ntuni kuonekanite kinya munini wa Governor noe mutuma twethingi yake inyelua oningo support bro his excellency deputy twethingia na thanu akire ke bati na manto yanga bana gakolo aganda yathira rugire no ntuna twenga deputy ngabana agethira akithulumia wa kinya watuguneka muromo ai tugari nako Nyambene wete kuma tiania mwanka embe na ina constituency yana ithano out of 9 batu na population nyingi zaidi ya Tharakanithi county na Lamu county hivi karibuni batu na dene Igembe central itwele kwa batu na sub county ingi ngoti kinya mheshimiwa Mporo na ureyoro toka kwa Nyambene Igembe central tuna sub county ingi ndo thai tuna DCO mwaro kata tereta gari poti reto kengo sub county
na twina na Mwankainya itwe imuruti ngo thirikari sub county admin muntu mwe amuno etawa Kirimi King'eri we ngono wetu na sub county. That means if karibuni Nyambene gethe na constituency itandatu no kuona tigania through mheshimiwa Mpuru no kuona tigania kuna DC batatu, meaning nyati anone constituency itatu batu yambe tukona constituency inya tukona mwanja and ko teto account kwa tukinyima wara Gembe South ko kwenda kwa ningu support monto 100% kenya thirikari ana nekita kigina kya yona ara kwa tuika county ra inara nione byayo na batu kanto ingi none byayo na nthe yetambere. Nkiripotera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa. Kireshinge mwari wa form 4 wa skuru ya Kereni county ni ya Tharaka Nithi na tete utoro wawe ni nyuma ya kuringwa n'ingari erie kwirikana kirarugutitwe na Karugi muno bakubi na muburo wanaka othiete taunini ya Chuka. Kuringana na Osipindi Paul ngari ino irathiete Chuka na yetere njira na kuringa mwana uyo uria uragendanitie na arutwo mangi maskuru o ino maria marengiritwe bisi. Samuel Gaishima ari na rugono ruru rwa Keba. Mwari ujo wa miaka 17 kuma cukuru ya secondary Kereni aririkana barire barabarani nene ya kuma Meru kuthi Nairobi bathiete bomuchi wa Chuka kujukia nkari bainuka nyuma ya utumwa muchi Nontuba bichi. Akomanite na gikuo nyuma ya kuringwa inkari no ya muntu kiumbe ya muthemba wa Nissan Note irakuringana na OCPD wa Chuka Paul Kuria akuga erithithetwe na rwiro nkurukia kithimi. Alikuwa anatembea kwa barabara akitoka pande ya Kirubia akielekea pande ya Chuka town wakiwa na wenzake. Halafu kwa bahati mbaya gari ikatoka pande ya nyuma ikitoka pande ya Ebu ikielekea pande ya Chuka, na ile gari dereva aliweza kupoteza mwelekeo na akagonga huyo msichana na aliweza kupata majeraha kali ya kichwa na sehemu zingine za mwili, na kwa haraka akakimbizwa hospitali ya Chuka Referral, lakini kwa bahati mbaya tukaweza kumpoteza. Ende mwere wakana kanuga igitwe mochari ya chibitare ya rufaa ya Chuka warira kuria akoria mandereba bathithagia nkari na ugeteri erira bakwiriria michi amwe na thoko kuringana na watho. Hii ni kisa ambacho kinasikitiza kwamba uendeshaji wa magari bado uko na challenges kwa watu wengine, kwa sababu pale ni mahali unakaribia town. Tulitarajia gari kama hiyo mwenyewe anafaa kuendesha kwa uangalifu na kwa mwendo ambaye si wa kasi kuzuia ajali kama hizo. So ni bahati mbaya tumepoteza huyo mwanafunzi, na ningeomba madereva wengine waweze kuendesha gari kwa uangalifu, kwa sababu maisha kama ya mtoto kama huyo imekatishwa ambaye alikuwa na matumaini ya mbeleni. Tujaribu watu wafuatilia sheria za barabara, kufuata mwendo ambaye umeruhusiwa. Tunajua katika towns ukikaribia town unafaa kuenda na mwendo wa polepole, lakini yule dereva kidogo ni kama alikuwa amezidisha, ndio unaona akashindwa kudhibiti gari. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gashima. Nyuma ya ciari maskuru ya primary ya Nkobo kureta mateta kiumia kithiru makiregana na utongori wa mwarimu munene wa skuru inu na kwendekithia kuthamua kwawe na kethiru ati ugu skuru inu itithomwa kairi. Riu ntuku ya omonde DCC wa South Element Miri Mwangi mathingatene na MC wa Wandi inu Martin Kome Makasi na murungamiri omwe kuma wabici ya mobunge ni makinyite skuru ni inu kuthikiria matitama aciari kumane na mucemanio uyo DCC uyo nekirite aciari mau wirane ati Mrs. Mbogo atethirwa mwarimu omunene skuruni ino kairi ni marombete kubewa kanya gushwira matitama mangi ntaira mutugikare ataririe twetete DCC watu athatete na muchemanio munene watu andokiesha na athatete na muchemanio MP watu athatete jaja MCA watu athatete jaja tukwa Jumatatu twandikiria Nkobo primary holiday Sukuru ya Nkobo primary tethomwa.
migambo ya musiasa niki mburugwira aliteta Jumatatu nthirukiri maandamano jaba mabashari baskuru ya Nkubu primary areugite twakinya na arua kethira ashari bau batethikirwa guti mathomo jageta na mbere skuru eje untu bara bujuri na arua alito bare ukinya skuru takawithire na boba mwe bashari bagiukira tene makainda gutigira alito bobo karira sine bakumagara na bara bejite bate gutonya skuru ngugia wira nene riku bachokia njakaire tagarira ashari bau chokia na njane rithirwe rigitabwega mwankarira bisabo karia bekinyiria ntune au gutigira na ne botonya skuru takawithire Mayagita ashari baba kede na ndeki Nteto ni baugite rere na itara jada to kuthithia maandamano na batona wa kuthikira kiriro kiao na nikyo gitumi bakurigiria mathomo jeta na mbere ntuku ya narua kiria bakugathina ciao ne bicire iguru muno mbeca iria bakuria citena risiti bakiuga skuru yete na bioro bibiega bira bigwitoneana bao na mathina jangi nkabo jare okwithira mwarimu munene wa skuru eje Mrs. Bogo ora bakuga karete skuru eje kwa nkurukia miaka 30 mwana ikinya skuru Mrs. Bogo afukuza mwana na maiga imwana ore agabisi kana imosiari le musiari akaga nyambe sasa kore abisi ko tuweke mwana gakaorwa no ntwe ngwaso akusokera nyina re neke kenge skuru ya twete ne nyabioro ana baniaga mpempene skuru eje ne atoroga mwana kwa kinyanga kwa akaya ndetinya biondo akalemabio agatinda tena irio ndina mwana junior na ndina mwana grade 6 ambete tengiri nyanya na magana 5 mwana class junior na ambete tengiri thanda turanda kwani na mbesi cicieta mankana Nteto kunoga katologete kurtinda njira ni atwengirete ana twamunenkera 3500 agakwengana cia gakwira kendia mwiri kenda wongera mbesa umba kureta skuru turioria na arware Mrs. Mbogo kethra na ije na ramende mereti endagwa atwanie na ramere endagwa Mrs. Mbogo igotoruma etwera aciari banko bo primary chokora na imaraya mwana orothiragia kigeria aja kinya baluga cukuru geta kumwitio wa gwitagia mbeca yes nyana ndi baluga jiana bamwiri au betia secondary bate baluga iu aire kerete au nonto weta gwetia mbeca kwira utirete balance ashari bana mugambo jumwe ni mbere ya kingi kionde kididika mwalimu ujo munene berwe skuru eje kwa Mbogo masingo atumutaki kamwe Mbogo masingo maya kwali na ndeki Nteto ashari ba ni bejete na mudhuro jo munene gutonya skuru mwalimu munene agishida te shumirione kana nido nyuma ya gita ashari bare kuregera skuru atongeria basodimenti aleo ndisisi mere mwangi na bisaba kithomo MC Waturare Martin Kome makasi bedera bagikinya kwariria ashari arabonde bodhuranire kirasi nekimwe ashari baba keja na mabatara jao na kwebero ko mwarimu Mrs. Bogo ibatara ruda ingware mbere aje ujangija chwirwa ntaira Ngona teka tukuona solution ya mantu yetu. Utakuwa ni tukuona solution. So onte kwa moni kirangu wanda kuona solution yoneke. Ana banu bakaleboga na yondi nguthikirite lakini yote 9 angu ndete kuwa kera mwalimu Mbogo mastingu. Mudiene DCC mere na tongeria bane bariongerete bioro biana ba na kyodio bisi ya mbunge Dr. Shadrack Mwiti gochuronto bunta ira na mpwe na kenge akiwa gatigatiga kiumia iki age kaikarondi na tongeria na bamwe bashadi baskuru eje kenda bagachwa ntara thina cha skuru na mudiene amanto ja Jumatano ya kiumia kejete augage kamushemani na shadi bonde baskuru eje kuma thainya kenda kubanta ira thina ciao. Walimu tutawaambia very clearly, hakuna mtoto atafanya nini, atafukuzwa.
Kwa hivyo wataendelea kusoma na sisi tuingilie kufanya nini? Kuendelea kutatua hizi shida. Kumanko boge shigombunge kia Southimenti nke reporter Nteto Weru reakwari etwane mutugi kare atuonekanyaga kuno kabanini utikathino aku ningucokana Nteto nkuruki. Life ni hard, but usitense, jipatie raha na Go TV. I just want to go home. Furahia local shows kibao virahisi na Go TV. Furahia movies na series motomoto za majuu, ujienjoy kabisa. Furahia makatoons na content noma ya kubambisha life ya wajunia. Furahia matimu zako za La Liga, Serie A na ligi zingine mob. Upgrade to Go TV Super leo ili ufurahie more than 70 quality channels kwa bei poa. Go TV, love it. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwe ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera buri amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwi nagwe kana waraniri na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Orenge inkogwatio ogeni tukithina mbere aciari masukuru ya Kireria nimeberetie ciana cia cukuruni inu makimeneria utongoria wa mwarimu munene mariuga mwarimu uyu ethiritwe agitumagira utonga wa cukuru uthuku na njira makiugaga nethiritwe nkinyagia gikomborithania mugunda wa cukuru na gwikira mbeca mubukoni wa benkuruki mariuga kuma mwarimu uyu akuyukia muthigu wa cukuru inu ciana itithiritwe kirutha wega mathomoni ta au mbere Polo Kabithi noe na Nteto eno. Babu na jariba cukuru ya Kireria primary bakunditwe n'urugo arakora muthenya guhe muthiga citira aciari ababombire kuthi cukuru na kuthucia ana bao menetira twandikite ra mwicho twandikite tuga mindia cukuru ne tukomboragirwa mbere ya aciari na mbechi karirwo aku watwekira chokera koja augire munda no akagunthe atumagira bora kwenda aciari bachogia kumwereka menetira ne thinga twe na aregire kwena maana mabi ng'ombe ilu iregwe tutakwirwa waoria wa moria riuga ndeboria mwanka mwicho toyete aciari kuregwa ogianie munthe number 2 munda wa cukuru tobetegeretie bwega bakarema
lakini mwalimu akauga akuwa na kwenda kulimanaga bakaumania na mwalimu. Na tukiaraniria na aciari aba nĩ atĩ mwarimu mũnene cukuruni ĩno atiithiritwo akĩruthagira aciari aba mũcemanio bomba kumenya maendeleo ma cukuru. Amani nwe aya gwatuĩka mũcemanio rĩrĩa gwĩtua gwa mbeca iria njaga mũcemanio gwa aciari rĩrĩa gwatuĩka gwĩna maana gũtethera cukuru yethi na mbere abatiĩyaga kagita kara ni master babange bayaga itoro magakura aciari bakombora munda lakini endo wakoya na arimo bare magaku bonge na burankuru kibombete kubakinya katha nĩ atĩ kuma mwarimu ũyũ arakinya cukuru ĩno mathomo mathia na mbere na gucoka nyuma. Mwarimu yakoya utio ntwana beto bora bagwata 90 60 igana rapote magero monthe na tutambia chigerio tutimia bwithia migiri bikobago no tiebye gabona kere primary mbere ari andika arimu kibwake mbere mwarimu myano aciari ati atweta twira ABCD mwarimu tukuremana no ABCD itukwenda kwandika ungi ari andika uyu na bwake chairman wa skuru ya kere primary school twe katinko oraruta ngwe manimanti ati mwana skuru na nwe chairman na tambuba ko mu yoro aku inigo ngukara kuna na tinio mwene mu yoju geria hari kwaranirie na mwarimu munene cukuruni ĩno rigitira jinga kiripotera Uru TV kuma cukuruni ya Kereria primary bitu wa Paul ogwa kabithe. Kwena ubotekani wa nkushanio NJERU kuonekana kaunti ya Meru nyuma ya county secretary wa Meru Kiambi Atheru kwanekithia macokio mao kire igamba riria ribiritwe koti ni mukari umwe wa Meru akienda mbundi ya wandikani Meru niyo Public Service Board kubonde kwa Weru Atheru na gwatite mbaru yendekithia riri itagaria riri uria omba kumudhora mwanki wa gisiasa county ni eno muthuri Murioki na riboti eno. Ni kuringana na igamba riria riikite nene kaunti ya Meru ni mukari wa Meru kumenyeka Janes Kimeita ndigie mbundi wandikani nene kaunti ya Meru akiuga mbundi ya wandikani nene kaunti ya Meru itithingatirite watho ba mumbire na nanenda mbundi eji ithurwe gitaitwo akithitanga mbundi eji na thitangite public na bathitangite individually athitanga inya county ya Meru. Amna bubu Ernest Kimeita kirigamba riri na tunyite kaunti ya Meru gitumina ndi mwandiki munene wa kaunti eji no Kiambi Atheru etho agichokia na kuendekithio riawe ni kaunti ya Meru itho agitejeria mbundi eji ikena governor wa Meru etho na kanya guthura mbundi ingi na kintu kira kiundigaria ni ati kiri machokio ja kaunti ya Meru gukurukira affidavit ya muntu gwetwa Dr. Kiambi Atheru achoketie akigwataga mbaru petition yeje akiugaga antu baba ibabati kwa na bonde nikenda thirikari yewa kanya kagukompose yayo mionkiuwe yete nio Kiambi Atheru wachana nayo nontu yoi monkio ndara na tutaizima twayoria very soon we nambati muno ibura twirutha Kiambi Atheru na kugatuika governor wengu ateko constitute ateko jokia ona antu baba bate committee to that gender rule athikeri nyarea na gwa point relevant persons bakinya to that gender rule then tikuga solution ne kwenga board members bond then kenda ka constitute board inge NJERU amna bubu kuringana na MC Okoruta Mwenda Kirinya amana mateteria kioto serese duranira baugite abisa munene ombundi eji na karite kwa meri 6 agwatirite ontubrani gutatina watho na mwankira na ndio tuntunya bumwa buri kudura gita non tuntu bombo tomo bwa mukija kotini nchoke mbera devices baba bombo device ibagwete kigerio ne onto stiri tha yo gataga muntu uria uko act ari CEO wa board ari ndene obiciere irigare kuringana na sheria a member can only act ndene civil service for a term of 30 days not exceeding 6 months. Virginia amberiria ku act mwaka muthiru jwa October na thai mieri yewe 6 ni thiri so actions tion thiria go take on behalf of the board they are also illegal. Acting CEO rai ku county public service board na acted for more than 6 months now na uni against the law ikinyume cha sheria na umenye governor ogete acting CEO wa public service board for more than 6 months tukayo karaka twachoka na rai karango neringi it will be one of the grounds chiambi chiokwania
amno bubu baugite okeja kuthura mbundi kethwa giteito andu bara bonde bandiki kumenya mbundi ji kinyabe babiri kuthwa keberu ngugine. Kiuria yako ni atiri governor kwa tuika nonto ine county public service board waritane ongwe kuma we ukuma we kwa governor Meru county kwa tuika constitute kinyume cha sheria kwa tuika ibo kwenda bengwa ba kinyume cha sheria kinyanto bonde public service board keana kinyanto bonde yandikite ki tena eku emeri itandatu inana kinyabonde bandiki kinyume cha sheria kama bati kwanania nabo including kiambia thero nonto nya no he mwandikite kugatuika igambarire the kethore kinfringe rights chia these public servants barabe na ten of office then nyatu twingo to civil society organizations to get a kotini with a proper consolidated petition ya marinya jarajonde jario ndene ya thirikari ya county government na gi public service board. Enkiripotera Weru TV Mbecha Muthuri Murioki. Kanju ya antu maria maturaga na mawathe ni maruguritie mubango wa kwandikithia gukurukira mutandao antu monde maria mari na mawathe kire kaunti ithandatu iribo ya Tharakanithi. Akiaria murungamiri munene wa kanju ino na ugite kibandikiria makanenkagirwa nyuma ya kwandikithia igatetheria banene kugwata mutungata ma thirikari na njira embotho nkurukina ugite thirikari cia matura ni ibaterie gwiciria buria muntu wina mawathe aumba kuona utethio wa nyomba kana gikaro kia mwanya. Mugambi hataririe taratara wa kwandikithia antu bara batura na mawathe ndeni ya kaunti ya Tharakanithi kubandikithia kindi na kindi njeto wambiritie urarugurua na Aaron Mahali Masan uranwe murugamiri wa kiama gia antu ba mawathe ndeni ya nthiguru ya Kenya. Tukasema hii process lazima iende kwa county government so that county director of medical services kuwe mtu ya misho kabisa kusaini hiyo form kaunti zote. Alafu tukaongea tukisema kundi ama kamati isikue tu misho hapa level 5 iende level 4 ultimately paka level 3. So tukasema registration ni kitu ambayo itakuwa kazi ya county government. Na tuna pilot na county 6. Moja yao ni hii county. Na tumeshukuru serikali yote iko hapa na wamesema itaenda kwa wards ama sub counties ingine 3 ama 5. Asania akiariria antu baba ugite ibwega thirikari cia matura kurutha itua bia kuthimagira antu bara bari na mawathe kenda bakanyia ngendo cia kuthia guntu kuraja kuthimirwa na kenda baumba kwithirwa bagitetheka. The deaf they have raised concern about issue ya bearer machine. Unajua kwa access mode to deaf inaitumika machine nyingine inaitwa bearer machine which is very expensive. Na hii machine kwa Kenya mzima iko pale mbili. Kenyatta National Hospital na Moi Referral Hospital. Ulemavu yote iko na changamoto zake. Iko na issues zake ambayo ni tofauti kuliko zingine. I think at the COG level we have also raised this issue that whenever they are now equipping their health facilities, issues like the bearer machine should be part of that. Because one of the function some of the function ya county government kutokana na hii decentralization need to put in place assessment center, accessible assessment center. Na hiyo assessment center iko na mambo zake zote. If it is physiotherapy equipment, if it is those better, if it is those things ophthalmology, those who are blind, all those things is what county government are planning to do. Kiatho nigikukuriri na Ndorothi Naivasha uranwe minister wa kithomo na mechiarire ndeni ya kaunti ya Tharakanithi augite wana thirikari ni endaga mutaratara mwega kagita kare kwenda kuruta wira. Kwethera we na mawathe kana we disabled does not mean that you're not like any one of us. You're just abled differently. That's what we say. Kanapea, we are abled differently. So whatever, as Sikeli has said, whatever you can do, whatever we can do, you can also do. Secondly, I will say this. Data is very important in planning. Gotiomba kurodherwa mibango ya thirikari totena data. And that's why I'm really grateful to the commission for coming in. Nonto thirikari erutagawera na facts. Nebo kuelewa? Tokalega kujokia data yenu, totiomba kumenya nare bore, na bore borodhaga and your needs. We need data for planning.
na nembekaraga encourage our people. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Mateni Mugambi. Spika wa bunge ya Meru Ayubu Bundi na ririte kĩgomano gĩa kaũa kĩrĩa kĩkwĩrĩgĩrwo kũrũthwo kaunti-inĩ ya Meru na kĩrĩa gĩgatongorwo nĩ mũnini wa rais Rigathi Gachagua Ayubu ariuga kũrĩ na ũbatu wa thirikari kwĩnga mamburuka akiuga nĩmo mathũkagia baita ya mũrĩmi na kwabua mũno mamburuka makauma thoko-inĩ. Nkũrũki gĩkundi kĩmwe kĩa mbeũ mbĩthĩ babotete kwarĩria burĩa mbeũ mbĩthĩ batĩre kũthũngira ũrĩmi-inĩ ũyũ. Nĩgũkwĩrĩgĩrwo mũcemanio wa ntuku ithatũ kaunti-inĩ ya Meru wa kwarĩria kĩmera gĩa kaũa mweri ũyũ tũkũthũngira wa kathandatu. Kĩgomano gĩkĩ gatongorwa nĩ mũnini wa rais Rigathi Gachagua na muoronto nĩ gũcuira ntaira mathĩna marĩa methirĩtwo marĩ kaũa-inĩ na kũraitha nĩmbi ĩtũmĩte iwanda imingi cia kaũa ibingwa. Spika wa bunge ya kaunti ya Meru Ayubu Bundi ũrĩa nĩ mũrĩmi mũnene wa kaũa na kwendekithia mũcemanio ũyũ ũce na njĩra cia kweberia mamburuka nĩkenda ũrĩmi ũyũ ũkũra wega. Kintu kinini His Excellency itweberwe kateos cia kaũa tate kawa Kayubu kageta kauma KPCU geta kona mburuke ngegwitwo muthuri kawa gakwa ikenderwe muntu ro kwenda kawa direct no muntu ugutonya gatigati nuwe uwita kainya murimi na kongerore ambecha no muntu ro ongenwe muguri ati na njire nge gukinyira kawa nwetere through the broker gwatwika ikego affect price yetu ya kawa kuni ankuromba batwe tueja wa ndawa subsidized ere kuira kawa na folia kuira kawa subsidized tukaya wa fertilizer kawa subsidized na ria tu ya KPCU tukaya wa interview beyond the nerando kumba u kira tutiria kina kira gigututhangikia ikatero yu so na nontobwa ogu gikundi kimwe kigwatanĩte na society ya kaũa ya Kathera nĩ mamĩrĩtie mũbango wa kuona mbeũ ĩmbĩthĩ makuthũngira ũbandi-inĩ ũyũ wa kaũa nĩkenda gũkĩria kĩmera gĩkĩ ona nkũrũki ikenda arĩmi barĩma bomba kuumĩria kaũa kao ibatetheretwe na group eu under Kathera Coffee Society. It is credible no thingatĩrie ũte wamba bũkethera bũrĩo ukethera kwĩna accountability na transparency onto antu betu kira tukwenda igũkũria kaũa Meru eje na gũkũria kaũa kinyake dhaito kwa miunda ni konyia lakini tunajua kinyawe na kawa hivi anda itina bia kuye komi ikia kaũa ikia factory ala na thai kawa kana demand muno na katiko ngana ndene Kenya na ndiko uruko none muno na ituize ayuthi baba bena potential na muno na gwita bathithie mantu je bonde magwita no boka thithio wa ayuthi withirwe na mubango wa nthuke ĩmbĩthĩ kuthũngirwa ũrĩmi-inĩ ũyũ wa kaũa na njĩra ya kũmanenkera mbeũ na nkinyagia kũmarutana bũrĩa kaũa kau karĩmagwa na kũmenyerwa na ndikethera bamami betu ibakumba gutonya kaũgeni na bagwata mapato ja mega atukareta yuvire ntekuga atutema ntame ciari togere mantu ja kawa iturumiana betu tone for example kananga mwana kona ngeketha kilo 500 no ntona new skills onchinda mbiko ngeketha kilo na waimbu sisiri mbarire na uretie ibanda cia majani kwebana mikobo imenene kiri uthondeki wa majani. David Kerrie uria niwe mukarerigiti wa mbondi ya majani Kenya augite kwina gitumi gia kwendamia ngarama ya uthondeki wa majani gukurukira ngwataniro na onjorithia kiumbe nikenda murimi ona mbeca kuruki ya gwatiri mama majani maugite kwina gitumi gia kwambararia utumiri wa majani ya Kenya nikenda gukiria thoko rita mwanike mushiri ataririe. Arimi a manjani makoragwo makuite murigo murito muno wa maroni maria mocetwe ni ithii ngurani cia manjani ni undu wa mirandi ngurani ya uthii wa na mbere iria irekwa ni ithii ino. Guku ngavana Sisiri Mbarire akiendaga ithii ino gutiga gwoca maroni magoro ma mirandi ngurani ya uthii wa na mbere iria marenda gwika. Ino ni warire ithii nyingi ire na muvango wa kwambatiria ikiro cia manjani mao na undu uria ukenda mbia nyingi. We also need to start thinking how we can make sure the farmer accesses cheap roni rwaraithi. I'll push the agenda for you to get the resources so that you can be able to install
the plants that will help you start to produce orthodox tea so that you can make more money for the farmers. Chairman would like that as you negotiate and look for how we get resources to have those plants that will help us produce the orthodox tea, that we don't go for expensive loans. Goko ruvonge rwa Kenya Tea Board kuvitukira mwene giti niwe David Kiarie akiendaga ithei ino kugwatanira na andu kiumbe niguo kwambiriria mirandi iria ikaivotithia gukuria kuthia na kwendia manjani mama na thogora wa nthi niguo kuongerera mbia iria ikinyagira murimi. That we can endeavor to bring on board a concept that is being brought on board by the national government, the PPP, the public-private partnership, where we can bring on board individual companies, individual factories, individual investors who can invest in energy and help our factories reduce the cost of production. Ruvonge rwa KTDA naruo ruri na mivango mingi iria marenda gwikirira niguo kuongerera thoko ya manjani undu umwe na thogora uria maguragirwa thiini wa bururi wa nanthi cia nja. Ino ni kuringana na mwene giti wa ruvonge ruru niwe David Ichoho. The three tea factories in this country plan to venture into the orthodox teas as a diversification measure to boost the farmers' income. We also wish to undertake the value addition by diversifying into flavored teas for local markets and export. Nuate wana kuri uguo kuri na vata ya kuongera thoko ya guku bururi-ri wa vamwe na iria cia nthi cia nja niguo manjani mama mamicamo ngurani monthe makorwo na umithio makiria kuri murimi. Let's make everyone to be a tea consumer. We produce a lot of tea. If we help the consumers of tea to do more, we are able to increase money into the pocket of our producers. Ni maria miario ino varia kurai na mambura ma gukungwira muthenya wa manjani nthi ng'ima thiini wa kivaro kia University ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ni wega nontu kuona kanya kurumira nteto cietu cingino na cia kinya thaa 3:30 mbitagwa Christine wa NJERU mwananiria wetu wa mathithio utuko mondi ni Maureen Kome nyumenda kinga ite kuracha ni mubango wa gikaro na kaunti utikathino aku.